Murakoze cyane, reka nongere mfate akanya gato cyane mbasuze kandi nongere kubifuriza gukomeza kugira amahoro aturuka kuri Nyagasani Data wa twese uri mu ijuru. Mwahisemo neza kumva isimbi ryacu. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Turacyari ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ndabashuje mwese abantu muri mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abantu bari mu mujyi wa Kigali, mwese ndabashuje kandi bifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Abantu bari ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, aho twamaze gutera amatako yacu kugira ngo dukurikirane akantu ku kandi ku bintu bikomeye cyane bikomeje kubera muri iki gihugu, by'umwihariko ku mirwano ikomeje gusakiranya abarwanyi ba M23 Intare za Sarambwe AFC, igisirikare cya leta ya Congo FARDC, icyo Burundi, Wazalendo, abacacuro b'abazungu. Mbateye yambo mwese kandi mbifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana. Abantu bari ku butaka bw'u Burundi, aho turaza kwerekeza amaso yacu bigenanye n'amakuru arimo guturuka muri iki gihugu, namwe tubateye yambo mwese. Abantu bari muri Tanzania, Uganda, muri Kenya, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Afrika ya Kusini, Afrika y'Epfo, Central Africa, Sudan, tubashuje mwese kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane w'Uburayi, namwe turabashuje kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Tudatinze rero, reka twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi tubanze duhere mu mujyi wa Uvira. Ibintu byamaze gukomera cyane, Wazalendo zongeye kugaragara muri uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma y'uko bitangajwe ko abarwanyi ba M23 Intare za Sarambwe batangaje ko bavuye mu mujyi wa Uvira. Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye abarwanyi ba M23 Intare za Sarambwe kuva mu mujyi wa Uvira bose bagashiramo, ndetse bakarekeza mu birometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru y'ingenzi avuga ko kandi abazi geography bavuga ko kuva mu mujyi wa Uvira werekeza mu birometero 75 ari mu mujyi wa Kamanyora, aho imirwano yatangiriye kugira ngo bafate umujyi wa Uvira. Ibi byose turaza kugenda tubigarukaho. Turaza kugaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane. Abayobozi ba gisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse n'abapolisi b'abayobozi bahunze imirwano yaberaga mu mujyi wa Uvira bakarekeza muri Karemi batangiye kuburanishwa, kandi nyuma yo kwerekeza muri Karemi bahise bafatwa ndetse barafungwa. Ubu tuvugana batangiye kuburanishwa, urubanza rwatangiye. Ngiye kugenda bagezaho akantu ku kandi uko urubanza rumeze muri aka kanya, kandi uko urubanza rumeze uraza kugenda usobanukirwa byinshi bikomeye cyane. Hanyuma rero aba basirikare barimo gushinjwa ibintu bikomeye cyane, gutanga nkana umujyi wa Uvira. Ati ni mwebwe mugena mutanga igihugu, dore ko ari namwe mwatanze umujyi wa Bukavu. Hanyuma rero bamwe mu bacamanza barimo kubashinja kurya ruswa ndetse no kugambanira igihugu, by'umwihariko kubera ko batanze umujyi wa Uvira nta sasu rivuze. Ati nimba mutarawutanze kubera iki mutarwanye aba barwanyi ba M23 Intare za Sarambwe bakaba barawinjiyemo gutyo? Ati ni mwebwe murimo kuduteza ibibazo. Barimo kubakatira urubanza. Ngiye kugaruka kuri page iremereye kuri uru rubanza, uraza kugenda usobanukirwa byinshi bikomeye cyane. Hanyuma rero nyuma y'uko u Rwanda n'Uburusiya byiyemeje kwagura ubufatanye mu nzego, nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Uburusiya byemeranyije ubufatanye mu bigendanye n'inzego z'ingenzi muri diplomasi ndetse n'iterambere, igihugu cy'u Burundi cyagiye kurega igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'Uburusiya. Ambasaderi Bizimana Edouard uhagarariye igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo yagiye kurega igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'Uburusiya. Ni ibirego twavuga ko ari ibirego bikomeye cyane, n'ahantu kandi bitandukanye n'ibirego igihugu cy'u Burundi cyareze igihugu cy'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Aka kanya Minisitiri ubanye n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi arimo kurega u Rwanda ko rutarimo kubahiriza amasezerano ya Washington. Hanyuma rero igihugu cy'u Burundi cyangwa se Ambasaderi Bizimana Edouard
arimo kurega igihugu cy'u Rwanda kohereza ingabo zabo RDF ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ibi ni ibirego bije nyuma y'ijambo rya perezida wa Repubulika y'u Burundi, aho akomeje kugenda akurura umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni ku munsi w'ejo rero uyu mugabo yavuze ko umwanzi bafite nta wundi usibye mu buraruko ubwo Burundi, ubwo yavugaga igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero ayo n'amakuru tugiye kugenda tugarukaho, ariko kandi abarwanyi ba M23 Intare za Sarambwe AFC baramagana u Burundi babushinja gufata bugwate impunzi z'abakongomani ku mpamvu za politike. Abarwanyi ba M23 cyangwa se AFC 23 Intare za Sarambwe iramagana igihugu cy'u Burundi kandi bagashinza igihugu cy'u Burundi gufata bugwate abaturage b'abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga. Kandi ni mu gihe abarwanyi ba M23 bakomeje gusaba abakongomani by'umwihariko bahungiye ku butaka bw'u Burundi yuko batahuka umutekano ari furu, by'umwihariko mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igihugu cy'u Burundi rero cyo gikomeje kubabuza gutaha. Abayobozi bo muri teritwari ya Fizi ndetse no muri Uvira barashima uruhare rwa M23 Intare za Sarambwe MLDP twirwaneho mu kugenzura umutekano ndetse no kugeza ubumwe mu baturage. Hanyuma rero aka kanya abayobozi bagiye batandukanye bo muri teritwari ya Fizi, mu gihe amasasu n'amabombe ameze nabi mu bice byo mu Minembwe, aba bayobozi bo barimo gushima abarwanyi ba M23 Intare za Sarambwe babashimira umutekano bakomeje kugenda babagezaho. Hanyuma rero Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kuvuga amagambo akakaye cyane ku Rwanda, impungenge zihita ziyongera ku mutekano w'akarere. Hanyuma rero nyuma y'uko perezida wa Repubulika y'u Burundi avuze amagambo akakaye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, abasesenguzi bahise bavuga ko umutekano hano mu karere k'ibiyaga bigari urakomeza kuzamba bigendanye n'amagambo uyu mugabo yatangaje. Hanyuma rero mu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuzamba, abaturage bakomeje gukora imyigaragambyo nyuma yo kuvuga ko bamaganye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba abarwanyi ba M23 Intare za Sarambwe kuva mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibice byose bafashe muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bakajya mu muhanda n'amahema cyangwa se n'ibishashi byanditseho yuko bakunda abarwanyi ba M23 kandi bishimiye abarwanyi ba M23. Ubu tuvugana ibibumbano by'abayobozi ba leta ya Kinshasa harimo n'ikibumbano cya perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo barimo kugikubita inyundo. Ese kubera iki barimo kugikubita inyundo? Barimo kuvuga bati ntago tugushaka ku butaka bwacu, uko tukuranduye uko tugusenye gutya nako kandi tutagushaka ku butaka bwacu bwa Uvira. Ibintu bikomeje kuzamba rero, wazarendo zikomeje kugaragara mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero umuryango w'abibumbye Loni wongereye manda ya MONUSCO mu bwumvikane hagati y'ibihugu bikomeye cyane. Ibi byose turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero FMI yemereye inkunga miliyoni 445 z'amadolari yazemereye perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugira ngo akomeze ivugurura ry'ubukungu burambye mu bihe by'umutekano muke uri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane tugiye kugenda tuvugaho kandi tugiye kugenda tugarukaho. Hanyuma rero ni munyemerere tugende tuvuga akantu ku kandi by'umwihariko ku makuru tumaze kubagezaho mu mfunyamfunya, ariko kandi munyemerere mbanze nsome ku mazi ubundi ngaruke mbagezaho amakuru akomeye cyane by'umwihariko yo ku mirongo imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ikaze mwese.
murakoze cyane, reka nongere mbashimire abantu mwese munkurikiye muri aka kanya. Nimunyemerere murebe kuri ako gakumwe kareba hejuru mukandeho, babyita like. Nyamuneka ndabizi ko mutanyima amazi cyangwa se amata, kandi umuntu utakwima amazi n'amata nago yakwima like. Abantu mubyumva neza nimunkandireho. Hanyuma rero abasirikare n'abapolisi bahunze umujyi wa Uvira nyuma yuko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe binjira muri uyu mujyi wa Uvira bagahungira mu gace bita Karemi. Aba basirikare n'abapolisi batangiye kuburanishwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare n'abapolisi bahunze umujyi wa Uvira mu gihe wafatwaga n'abarwanyi ba M23 AFC ARC batangiye kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Izi manza rero zirimo kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Garinizone ruri Ikaremi mu ntara ya Tanganyika. Ubu iburanisha riri kubera mu kigo cya gisirikare cya Camp Mare guhera tariki ya 19 ku munsi w'ejo ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Abaregwa barashinjwa guta inshingano zabo zo kurinda umutekano w'abaturage n'igihugu bagahunga intambara mu gihe umujyi wa Uvira wafatwaga n'izi ngabo z'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Abasesenguzi ku mutekano wa hano mu karere k'ibiyaga bigari baragaragaza ko nta kundi kuntu bari kubigenza, by'umwihariko abo barwanyi ba M23 bagurukaga nk'umurabyo. Hanyuma rero abasesenguzi b'umutekano baragaragaza ko izi manza zigamije gutanga ubutumwa bukomeye cyane ku nzego z'umutekano za leta ya Kinshasa, kandi zikibutsa inshingano zabo zo kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu, cyane cyane mu bihe by'intambara n'ibihe by'umutekano muke byibasiye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi manza kandi ziragaragaza kandi ubushake bw'ubuyobozi bwa gisirikare bwo gukaza imyitwarire n'indangagaciro z'akazi n'ubunyamwuga mu nzego z'umutekano, by'umwihariko mu nzego za gisirikare ndetse na gipolisi. Hanyuma rero imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza umutekano muke ndetse inahungabanya bikomeye cyane abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nanone bana mudukurikiye muri amasaha, aba basirikare barimo gushinjwa ibingibi, barimo gushinjwa ibyaha bikomeye cyane. Iki cyaha nikibahama birashoboka ko bashobora kuzahita babakanira urwo kubagira karasi, reka bivuge muri ayo magambo. Hanyuma rero bana mudukurikiye muri amasaha, wenda reka tugende tuvuga akantu ku kane, by'umwihariko ku makuru uko nagiye nyababwira. U Rwanda n'Uburusiya biyemeje kwagura ubufatanye mu nzego z'ingenzi ndetse na diplomasi n'iterambere. U Rwanda kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda, Ambasaderi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Murantunga, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya bigamije kurushaho guteza imbere no kwagura umubano w'ibihugu byombi. Ibi biganiro byabereye i Cairo mu Misiri, aho abayobozi bakuru ba diplomasi bari bitabiriye inama ya kabiri ihuza ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yigaga ku bufatanye hagati ya Afurika n'Uburusiya. Iyo nama kandi igamije gushimangira ubufatanye bushingiye ku nyungu rusange, iterambere rirambye n'ubwumvikane bwa diplomasi. Mu gihe kandi Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yarangije kuganira na mugenzi w'Uburusiya, Ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi wo bita Edouard Bizimana. Uyu nguyu nawe yahise atangira kurega
yatangiye kurega igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu gihugu cy'Uburusiya agishinza ibyaha bikomeye cyane, harimo kohereza ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuvogera ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no kubangamira inyungu z'u Burundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ikintu gikomeye, uwo bita Edouard Bizimana, ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo arimo kurega igihugu cy'u Rwanda yuko igihugu cy'u Rwanda kirimo kubangamira amasezerano ya Washington. Hanyuma rero ubu tuvugana, mu gihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gicecetse, igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana nicyo kirimo kugenda kirega igihugu cy'u Rwanda. Abasesenguzi, abahanga mu by'intambara ndetse n'abarebera bya hafi politike ibera hano mu karere k'ibiyaga bigari barimo kuvuga ko igihugu cy'u Burundi kirimo kwikwegera, ahubwo kirimo kugenda cyenyegeza ndetse amakimbirane, cyangwa se kirimo gukurura amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda cyo cyiturije cyicecekeye, ahubwo kirimo kwita ku baturage babo. Aka kanya igihugu cy'u Burundi cyatangiye gukwirakwira amahanga yose kigenda gisabira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mu gihe abayobozi bombi, ubwo ndavuga abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, aba bayobozi bombi kandi baganiriye ku bibazo by'umutekano muke mu karere, by'umwihariko ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwashimiye Uburusiya ku ruhare rukomeje kugira mu gushyigikira inzira zitandukanye za diplomasi zigamije kugarura amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Umubano wa diplomasi hagati y'u Rwanda n'Uburusiya watangiye kugaragara ku mugaragaro tariki ya 17 ukwezi kwa 10 umwaka w'igihumbi 1963. Ni kera bana mudukurikiye muri amasaha, ubwo Uburusiya bwari bukiri mu bumwe bw'Abasoviyete. Icyo gihe u Rwanda rwari rumaze igihe gito rubonye ubwigenge tariki ya 30 ukwezi kwa 6 umwaka w'igihumbi 1962. Rero umubano Uburusiya n'u Rwanda ntabwo ari uw'ubu, ahubwo ni uwa kera. Hanyuma rero bana mudukurikiye, reka tuve kuri iyo nkuru, ahubwo nanone twongere twerekeze ku yindi nkuru ikomeye cyane. Turacyagaruka ku butaka bw'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye, Son Excellence, perezida wa Repubulika y'u Burundi, yongeye kuvuga amagambo akakaye cyane ku Rwanda, impungenge zihita ziyongera ku mutekano w'akarere. Hanyuma rero perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kuvuga amagambo akakaye cyane ku Rwanda, impungenge zihita ziyongera ku mutekano w'akarere. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana mu magambo akakaye cyane afatwa n'abasesenguzi nk'agashoza ntambara muri aka karere, by'umwihariko u Rwanda ruherereyemo, arushinja ibikorwa by'ubushotoranyi no gushyigikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Aya magambo yayatangaje ku wa gatanu tariki ya 19 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 mu birori byo kwifurizanya umwaka mushya muhire w'umwaka wa 2026 byari byateguwe n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Ibyo birori byabereye mu kigo cya batayo ya 22 ya gisirikare bo mu mutwe w'abakomando giherereye ahitwa Igitega mu murwa mukuru wa politike y'u Burundi. Nyuma y'ibirori rero perezida Evariste Ndayishimiye yafashe umwanya wo kunenga u Rwanda, arushinja kutabana neza n'u Burundi no gukomeza gushyigikira imitwe imwifuriza inabi. Yavuze ko u Rwanda rukomeje gushinja u Burundi kuba inzitizi mu migambi yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu we yise ibinyoma bigamije kumuharabika. Mu ijambo yabwiye abasirikare n'abapolisi bari bitabiriye uwo muhango, yagize ati: "Ntitubice ku ruhande, murabizi ko dufite umuturanyi
mu majyaruguru. Ariko kandi uyu mugabo akimara kuvuga aya magambo yakomeje anakomeza avuga ko igihugu cy'u Rwanda gifite umugambi wo gusenya igihugu cy'u Burundi. Ibintu abantu benshi bamuhaye inkwenene, baravuga bati nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi wajyaga uvuga ibintu bisobanutse, ariko ahangaha urimo urabeshyera u Rwanda. Yakomeje kandi ashimangira ko u Burundi ari igihugu kigenga kidashobora kuvogerwa, agira ati igihugu si cyana, igihugu si abana, u Burundi ni igihugu kitavogerwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yaboneyeho kandi gusaba inzego z'umutekano kuba maso, kuryamirira amajanja, ndetse azisaba gufatanya n'abayobozi n'abaturage bose mu kurinda igihugu. Yabijeje ko nawe ubwe yiteguye uruhare urwo ari rwo rwose mu gihe byaba ngombwa. Hanyuma rero bari mudukurikiye muri amasaha, uyu mugabo akimara gushinja igihugu cy'u Rwanda nk'uko namaze kubivuga, abasesenguzi abarebera bya hafi intambara zibera hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na politiki yanga mu karere ko kuri abarebera bya hafi ibikomeje kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari, bahise bahereza inkwenene uyu mugabo. Hanyuma rero benshi baravuga bati nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi, ibyo urimo kuvuga ibingibi urimo gukuririza amakimbirane kandi urimo kwenyegeza umuriro. Hanyuma rero aya ni amagambo kandi akomeje gufatwa n'abakurikirana bya hafi politike y'akarere nk'ikimenyetso cy'uko perezida Evariste Ndayishimiye agaragaza impungenge n'ubwoba bwo gushodwaho intambara. Cyane cyane aya ni amagambo yanavugiye i Kinshasa mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2024, aho yeruye ko yiteguye kugira uruhare mu mugambi wo gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Aho kandi yavuze ko yiteguye kwakira urubyiruko rwose rw'u Rwanda ruzamugana kugira ngo arufashe gutera u Rwanda. Hanyuma rero aya ni amagambo kandi uyu mugabo nayo yahise ahabwa inkwenene n'abanyapolitike benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko abayobozi cyangwa se abaperezida ba hano ku mugabane wa Afurika ndetse n'abandi baperezida bo ku migabane igiye itandukanye. Uyu murongo rero wa politike w'u Burundi ugaragarira abantu benshi bagiye batandukanye yuko ibingibi ari ugukongeza cyangwa se ari ugukomeza gukuririza cyangwa se ari ugukomeza gukurura amakimbirane hagati ye n'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi akomeje kugaragaza ko uyu mugabo afite umurongo yihaye wo gufatikanya n'umutwe w'abagizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994, umutwe wa FDLR ugizwe n'abajenosideri nk'uko nari maze kubivuga, ko kandi afite gahunda yo gukomeza gufatikanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR wazarendo gukomeza guhangana n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko rutiteze gutangaza umugambi wo kurwanya u Burundi. Inshuro nyinshi u Rwanda rwagiye rushimangira ko rudafite gahunda yo gufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi cyangwa se bwa Bujumbura kubangamira umutekano w'abanyagihugu cy'u Burundi. U Rwanda rero rukomeje kugenda rugaragaza ko rufite gahunda yo kugira ngo byibuze amahoro n'umutekano bigaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bakavuga ko rero u Rwanda rwo rwicaye kandi rutuje, rukomeje kurebera bya hafi bikomeje kubera hano mu burasirazuba bw'akarere, mu burasirazuba bwa Afurika, kandi rwiteguye gutanga umusanzu uwo ari wo wose ruzasabwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi amagambo akakaye akomeje kwiyongera impungenge ku mutekano n'ituze by'akarere k'ibiyaga bigari bikomeje kuvugisha amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko bifite bambasaderi babyo muri aka karere k'ibiyaga bigari.
hanyuma rero tugana ku musozo, reka tubabwire ko mu mujyi wa Uvira wazalendo zatangiye kugera mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi aravuga ko mu mujyi wa Uvira umutekano aka kanya ubu tuvugana, umutekano abaturage barimo kugenda barimbagura ibibumbano cyangwa se ibikorwa remezo by'umwihariko bifite aho bihuriye na leta ya Kinshasa. Hanyuma kandi nanone bane mudukurikiye muri amasaha, reka tubashimire kandi dukomeze kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, tubabwira ngo amakuru nakagaruka. Aka kanya ubu tuvugana umujyi wa Uvira urinzwe n'abaturage biyemeje kurinda uyu mujyi wa Uvira ndetse n'igipolisi cy'abarwanyi ba M23 intare zasarambwe, mu gihe igisirikare cyo cyavuye muri uyu mujyi wa Uvira. Turakomeza gukurikirana akantu ku kandi iby'uno mujyi wa Uvira. Hanyuma se ingabo zidafite aho zibogamiye zigeze hehe ziza muri uyu mujyi wa Uvira? Ese ni izihe ngabo? Ibi byose turaza kugenda tubivugaho kandi turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero nsoza, reka mbabwire ni umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange urarinzwe bigendanye n'amakuru dukomeza kugenda dukura mu nzego z'umutekano, yaba igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda. Hanyuma rero reka tubashimire kandi dukomeze gushimira inzego z'umutekano inzego z'umutekano z'u Rwanda zikomeje kurinda umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Iyo mutabaho banyakubahwa tuba twarashize. Reka tubashimire rero tubikuye ku mutima, dukomeze kubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana aho muri hose, navuga abari muri force y'igisirikare cy'u Rwanda. Asante.